Eka ndabaye mwiriwe mwaramutse bivanye naho merere ijya nino kuri mwe mwese muri kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ku migabane y'amakungu ya kure. Reka dusuza abantu bo mu Bufaransa, muri Amerika ndetse no muri Canada, cyane cyane abarundi baherereyo baba diaspora. Turabasuje amahoro y'Imana abane namwe ndetse n'abari mu karere k'ibiyaga binini na Afurika muri rusange. Nk'uko bisanzwe tugarukanye amakuru akomeye cyane tubatunganyiriza ngaha kuri Burundi News TV, amakuru tuba twateguye twifashije abamenyesha amakuru bacu bahereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tukareba byinshi biri kuvugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye nka France 24, bwiza.com, Maisha DRC Kongo ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye byandika kuri intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tukifashisha n'abahanga mu gusesengura iby'intambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko hano izi mande zombi zihanganye, haba umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC muri iyi minsi, dore ko biri kugaragaza ikintu kidasanzwe, dore ko umuhari wa M23 ukomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe, ariko muri uko kugaragaza bigatera impungenge Antoine Felix Tshisekedi, ndetse ubu amakuru ari gusohoka nuko ubu ngubu Putin bimushekeje cyane, ndetse ubwo ngo yavuganaga na mugenzi wa Antoine Felix Tshisekedi ukuntu intambara imaze igihe kingana gitya ngo atari yatsinda. Putin yemereye mugenzi w'igihugu cya Kongo imigwanisho bigiye bikomeye, harimo ibitwaro bya kirimbuzi. Avuze yuko agiye gushyira iherezo ku mutwe wa M23. Benshi rero bahise bavuga ku kintu gikomeye cyane, bari kuvuga batese si kwa guhanganira kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya muri iki gihugu. Murabizi ko Joe Biden ndetse na Putin abangaba basanzwe bahanganira mu bihugu bya Afurika, umwe yateye inkunga undi uyu ayitera ku rundi ruhande, bityo akaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri guhanganira muri Afurika hamwe n'igihugu cy'Uburusiya, igihugu kijyanganye ku isi kiyobowe n'umugabo utagira ubwoba Putin. Bikomeje gutera benshi ubwoba rero kuri ibi bigwanisho bikomeye cyane Putin agiye kohereza hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ayo makuru tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido, ariko tugasoma n'andi ku bitangazamakuru ndetse nayo tuba tubafitiye menshi, aho imigwano igeze ku muhari wa M23 bimeze bite, ko twaherukaga kare hari imigwano hari ya Sake biri guhangana na SADC, ubu byifashe bite? Ese SADC yasubiye inyuma cyangwa se yirukanye umuhari wa M23? Nibyo muri rusange tugiye kugenda tugarukaho nk'uko mumaze kumenyera, kandi amakuru yacu akibana muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Mbahaye ikaze mwese, munyemerere twakwihuta cyane tugahera kuri aya makuru ari guturuka hano mu gihugu cy'Uburusiya. Iyi nkuru isakaye muri aka kanya, ndetse bikaba biri kuvuga ko Antoine Felix Tshisekedi ari mu byishimo bikomeye cyane, dore ko ngo yari yarabuze umuperezida wamujya inyuma w'igihugu gikomeye. Ni mu makuru amaze iminsi yuko Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu cya Kongo, amaze iminsi yambaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumutabara muri iki kibazo, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasa naho zimukinze ukuboko mu maso, zikamwemerera ubundi nizishyire mu bikorwa ibyo zemeye. Bikaba biri kuvuga ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi ziceremba Antoine Felix Tshisekedi mu bikorwa yari yarasabye ko bamufasha kwirukana uyu muhari wa M23, cyangwa se bakamuha za ndege zitaraswa, za ndege z'intambara ndetse n'ibikoresho bya kirimbuzi, ku buryo ngahita arimbura aka gace kose karimo M23. Mu makuru twakuruye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamuhakaniye kuri ibi ngibi, zimubwira ko zitafatanya nawe muri iri honyogwa ry'ubwoko bushingiye ku rwango ruri gukwirakwizwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi akomeza kuvugana na ambasade ya Amerika ya Kinshasa, ariko ambasade imusubiza yuko ibingibi barakomeza kubikurikirana kandi bamwizeza ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Joe Biden igihe aherukira kuvugana na Antoine Felix Tshisekedi yamubwiye ko ubufasha bwo buhari, ahubwo ngo hakiri kunozwa inzira bizatangwamo ibyo bikoresho. Joe Biden yabwiye Antoine Felix Tshisekedi yuko igihugu cye gifasha
ibihugu byinshi harimo na Isiraheli rero ngo kitananirwa kuba cyafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwirukana uwo mutwe muto nk'uko Joe Biden yabyise umutwe mutoya mu by'ukuri ngo uhangayikisha Antoine Felix Tshisekedi. Yavuze yuko uyu mutwe ngari muto kandi ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye muri iki kibazo cyahita gikemuka vuba na bwangu. Antoine Felix Tshisekedi muri iyo minsi nibwo mwumvishe agahenge ku maso ndetse n'umuneza mwinshi aho yagiye kuri Radio Okapi agatangaza ko ari igihe gito ngo umuhari wa M23 ukava hano mu mashyamba ubwo yasezeranyaga abaturage ba Kongo bose abakongomani haba ari mu gihugu, avuga yuko ibyo yiyemeje agiye kubishyira mu bikorwa. Ibyo ntibyatinze bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukina politike yaho imbere y'uyu mugabo ndetse no muri Kongo, bashaka uburyo ubwo bwose bakwinjira muri iki kibazo ariko bitwajije cost iri hejuru, ni igiciro kiri hejuru nko kubaha agace runaka. Ibyo ngibyo Putin yabireberaga ku ruhande, ari nayo makuru dufite yuko igihugu cy'Uburusiya cyinjiye muri iyi ntambara. Biri kuvugwa yuko igihugu cy'Uburusiya Putin umugabo w'igihangange ku isi nyuma yo kubona ko Antoine Felix Tshisekedi atereranwe hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba biri kuvugwa rero ko agiye gutera inkunga bikomeye cyane igisirikare cya FARDC, byaba na ngombwa akizanira ngo abasore be bagatoza iki gisirikare. Ni amakuru akomeje kugenda atugeraho n'ubundi biri kuvugwa ko izi ntwaro ngo nubwo hatavuzwe igihe zizagera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko ngo biri vuba. Ariko izi ntwaro nk'uko Christian Chiwewe yagiye abitangaza, yavuze ko izi ntwaro none hari kirimbuzi ziza zirangiza ikibazo cyahangayikishije abasirikare bose ba FARDC harimo yewe na MONUSCO ndetse na perezida w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi. Gusa Christian Chiwewe ku kamwenyu gakomeye cyane ubwo yaganiraga na France 24 yaganiraga aseka rwose yishimye, avuga ko Putin ubwo yinjiye muri iki kibazo kirakemuka. Putin avuze yuko izi ntwaro kugera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ibintu byoroshye cyane ndetse zirahita zihagera vuba na bwangu. Putin ashishikarije Antoine Felix Tshisekedi gukomeza kurinda igihugu cye ndetse no kukirinda abanzi bagiye batandukanye. Abo banzi bashatswe kuvugwa ndetse byavuzwe yuko batavuzwe ngo berure nk'uko babivugaga, ariko ku makuru uko yagendaga abisobanura nuko Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi yahise yerura abwira we mugenzi w'igihugu cy'Uburusiya Putin yuko ngari igihugu cy'u Rwanda kimujengereje. Ibi ngibi byatunguranye kuko Antoine Felix Tshisekedi akomeza kugenda agaragaza amakuru akomeye cyane avuga ko igihugu cy'u Rwanda ngari cyo kikomeje kumubuza amahoro hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane n'ubundi turi kugenda dukurura bavuga yuko ahangaha izi ntwaro ari bya misile, ibibombe by'intambara bizazanwa n'indege z'Uburusiya. Munyemerere twose cyane twerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tujye ku makuru ari kuvugwayo. Nuko ubu muhari ngo M23 waciye communication iyo ari yo yose mu buryo bwo gukominikana kw'igisigaye cya leta FARDC ndetse n'ingabo zose zahuriye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gufasha umuhari wa Wazalendo ndetse n'igisigaye cya leta FARDC. Ni amakuru akomeye cyane ubwo Laurent Kanyuka atangaje ko bifashije umusozi wa Mushaki ndetse na Muremure bifashishije ikoranabuhanga ryabo bagaca itumanaho rikorwa n'iki gisirikare cya SADC ndetse n'ingabo za FARDC. Bakaba batangaje ko ibi birabafasha guhangana n'umwanzi wabo ari we FARDC ndetse na MONUSCO nk'uko Laurent Kanyuka yagiye abitangaza. Na amakuru yakomeje kugenda atangaza avuga yuko ibi ngibi bigiye kubafasha mu rugamba barimo, ni mu gihe abangaba bakominikana ngo bikabangamira ngo umutwe wa M23 nk'uko yise intare za Sarambwe ngo bazakomeza guhangana n'igisirikare cya leta FARDC ndetse no gukomeza guhangana n'imitwe yose nka Maimai Nyatura, FDL ndetse na Wazalendo gikomeje guhungabanya umutekano w'abaturage. Yongeyeho atangaza amakuru akomeye cyane avuga ko ubu abaturage ngo batekanye ndetse bari muri position za M23 ngo bameze neza nk'uko Laurent Kanyuka yagiye abitangaza mu magambo yatangarije ibinyamakuru bigiye bikomeye hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha Bertrand Bisimwa nawe yagize icyo avuga kuri ibi bikorwa bya gisirikare bari gukorwa byo kwambara
gusambura communication iri hagati ya MONUSCO, FARDC ndetse n'igisirikare cya leta FARDC kugira ngo barebe uko babegeka ndetse banabatsinda hano ku rugamba. Ni amakuru akomeye n'ubundi dukomeje kugenda tubazanira ngaha. Munyemere twakwihuta cyane nuko ubu M23 yafashe ikibuga cy'indege cya Rwindi, bityo ngo bikaba byateje abaturage sadeke ndetse n'ingabo za leta FARDC bakaba barijeje abaturage yuko ngo bagiye gusubiza inyuma uyu muhari wa M23, ariko ibingibi mu bigaragara byarabananiye kandi umuhari wa M23 nk'uko ukomeza kugenda ubitangaza nuko mu gihe ushyize inyungu ndetse mu kurinda abaturage ndetse no kugirira neza abaturage n'abakomeza kugenda bahohoterwa nta kizawutsinda, kandi bavuze ko iyo urwanira ukuri ugera ku ntsinzi uko byagenda kose. Ayo ni amagambo ya Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'uyu mutwe mu bya gisirikare ndetse na politike. Ni amakuru akomeye cyane rero bivuga ko umuhari wa M23 ukomeje kwigaragaza hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi FARDC biri kuvuga ko yahunze cyane mu birometero 35 uvuye Mweso, bikaba biri kuvuga ko rero yahungiye mu gace kitwa Kabayonga, nk'uko umunyamakuru wacu aje kudushikira ivyaya amakuru atubwiye ko ku makuru akomeye cyane ubu ngubu M23 ikomerewe cyane ibikomeye, nuko abaturage n'ubundi ngo bakomeje kuyihungiraho ari benshi, ngikaba ikomerewe mu buryo bwo kubura inkunga n'ibikoresho bafashisha aba baturage. Ariko M23 umuvugizi warwo mu bya gisirikare yatangaje yuko ngo n'ubundi Majoro Uwiringoma yavuze amakuru akomeye cyane, avuga yuko nta kindi bagomba guha abakongomani usibye kubaha umutekano n'amahoro nk'uko bagiye babitangaza. Munyemerere twihuse cyane tujye ku ngabo za FARDC. Christian Chiwewe ku makuru atangaje akomeye cyane biri kuvuga ko Christian Chiwewe ubu ngubu yahuye na Antoine Felix Tshisekedi. Christian Chiwewe murabizi ko yemereye Antoine Felix Tshisekedi yuko agiye gutsinda uyu muhari wa M23, ariko ku makuru adushikira nuko M23 ikomeje kwigaragaza ndetse no gutsinda bikomeye cyane FARDC murabizi si yonyine iri kumwe n'ingabo z'u Burundi, ikaba iri kumwe n'ingabo za Tanzania, ingabo za SADC, ingabo za South Africa, abacancuro wa Zalendo, FDLR, Mai Nyatura, yose akaba ari imitwe n'ubundi ifasha FARDC. Ariko ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko n'ubundi ahangaha harimo ubugambanyi bukomeye cyane hagati y'izi ngabo zose ziri kurwanirira FARDC. Ni mu gihe Christian Chiwewe uhagarariye ibikorwa bya gisirikare ngaha no muri iyi mirwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, biravugwa yuko yitabye ku butumire bwa Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ari kumubaza ku bibazo bigiye bitandukanye biri kurangwa ahangaha ku rugamba. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru akomeye cyane yuko FARDC ngo yaba yigumuye ku rugamba ndetse ikanga kugwana, ngo bivanye nuko ngo abasirikare b'amahanga ngo bakomeje guhembwa ngo amafaranga menshi, ngo kuko ngo bo bakaba baheze ku mafaranga makeya. Ni ibikorwa n'ubundi biri kuvugwa ariko byavumbuwe ko FARDC n'ubundi ari urwitwazo rukomeye cyane mu kimwaro gikomeye cyane, ikaba n'ubundi ngo iba yabuze ibyisobanura abayobozi bayo, cyane cyane FARDC ikaba yabuze ibyisobanurira Antoine Felix Tshisekedi. Antoine Felix Tshisekedi kandi yagaragaje yuko FARDC ifite imbaraga nk'uko yabitangarije ikinyamakuru Okapi, hariya radio Okapi ikaba yarabigarutse ivuga yuko umukuru w'igihugu yashimangiye imbaraga za FARDC. Ariko mu bigaragara nuko ibingibi ari propaganda ikomeye cyane, FARDC nta mbaraga na nkeya ifite. Ni mu gihe FARDC kandi ikomeje kwihundagazaho ibikoresho by'intambara byo kuyifasha muri iyi migwano ihereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba biri kuvuga ko rero n'ubundi FARDC ngo iri guhunga bikomeye cyane igasubira inyuma, ni mu migwano
ihanganishije uyu muhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Uyu munsi byavuzwe ko imigwano yabaye ari mice cyane bigereranyije nuko yari isanzwe. Abaturage batangaje Burundi News TV ndetse n'umunyamakuru wacu uherereye hariya mu gisagara ca Goma bavuga yuko ari amasasu make make ari kuvugwa ngaha, ndetse biri kuvugwa ko ari kugenda aturika mu duce tugiye dutandukanye. Andi makuru aravuga yuko ubu muhari wa M23 umajije kwigarurira ahantu hanini, mu by'ukuri umajije gufata ijya n'ino mu bice bigiye bitandukanye, haba teritwari ya Masisi, teritwari ya Ruco ndetse na Nyiragongo, nk'uko umunyamakuru wacu uherereye ngahariya agenda abidutangariza. Munyemerere aya makuru tuyakomereze ku buryo M23 n'ubundi iri gushimangira amakuru akomeye cyane, bakavuga yuko Antoine Felix Tshisekedi ngo n'ubundi yagiye ku butegetsi kubw'igitugu ndetse no ku bwa ruswa. Bakavuga yuko aya matora n'ubundi bataza bamutoye kuko batazi neza uwamugiriye icyizere, kuko ngo M23 biciye mu muvugizi wabo mu bya politike Bertrand Bisimwa agaragaza yuko uyu mugabo uyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi akomeje kwerekeza igihugu habi, nubwo akomeje kwitabaza amahanga ngo amuhe intwaro zo kuba yatsinda uyu mutwe wa M23. Gusa Bertrand Bisimwa suko abibona ndetse suko abona ko ikibazo ngo cyakemukamo kereka Antoine Felix Tshisekedi ngo ashyize hasi ivyarimo ndetse no kuyobya abaturage no gushyira hasi igihugu cya Repubulika Iharanira rusange ya Kongo, agihamagarira abazungu, dore ko yavuze ko abazungu n'ubundi bazakinyunyusa imitsi paka gishize. Bertrand Bisimwa yakomeje gushinja Antoine Felix Tshisekedi yuko akomeje kugira uruhare mu kumanuka k'ubukungu bw'iki gihugu cya Kongo n'ubundi gisanzwe gikungahaye ku mabuye y'agaciro ndetse no ku mutungo kamere. Bertrand Bisimwa kandi yagaragaje icyo M23 ngo kugezana n'ubu irwanira, kandi yavuze ko batazamanika amaboko nk'uko babisabwa n'amahanga, kugira amahanga ngo abone uko yakwigarurira iki gihugu n'ubundi cya Repubulika Iharanira rusange ya Kongo. Bertrand Bisimwa yavuze ko baramutse barekuye igihugu ndetse baramutse barekuye abaturage byaba bibi cyane, kubera ko Antoine Felix Tshisekedi wakomeje gushyigikira ingengabitekerezo ya jenoside hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira rusange ya Kongo. Ni mu gihe uyu mutwe kandi atari n'uyu munsi wonyine Bertrand Bisimwa yavuze nuko umuhari wa M23 ndetse n'abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo bakunze kugenda bagaragariza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse bagaragariza amahanga yuko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira rusange ya Kongo hakomeje kwiyongera ingengabitekerezo ya jenoside. Bagaragaje kandi yuko ahangaha hakomeza kwiyongera ihohoterwa rikorwa n'igisirikare cya leta FARDC ndetse nabo bafatanyije nk'imitwe yitwaje intwaro FDLR, Wazalendo n'indi mitwe ihuje urugomo hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira rusange ya Kongo. Bikaba biri kuvuga yuko rero nk'uko abaturage bari kugenda babitangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo bwiza.com, Kivu Morning Post ndetse n'ibindi binyamakuru nka France 24 bavuga yuko ahangaha hatagira igikorwa ingengabitekerezo ya jenoside iriyongera kandi iragira ingaruka muri East African Community, ubwo ni mu bihugu bigize uyu muryango wa EAC, abaturage nk'uko bagiye babigaragaza hamwe na societe civile. Aya makuru yacu munyemerere tuyakomereze ku mpunzi z'abakongomani, turarebera hamwe impunzi n'ubundi ziri muri Repubulika Iharanira rusange ya Kongo hariya mu gisagara cya Goma. Turaza kurebera hamwe kandi n'impunzi ziherereye mu Rwanda, impunzi n'ubundi z'abatutsi b'abakongomani baherereye mu Rwanda mu nkambi iherereye i Mahama, mu nkambi ya Mahama bagaragaje imyigaragambyo ikomeye cyane bamagana ubutegetsi buriho bwa Kinshasa buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi, bavuga ko bashaka gutaha kandi bakeneye impinduka mu buce baturutsemo. Bavuze yuko muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo ndetse n'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira rusange ya Kongo bwose Antoine Felix Tshisekedi agomba kugira uruhare rukomeye cyane nka perezida wabo mu kugarura amahoro n'ituze ndetse akagabanya n'ingengabitekerezo ya jenoside ari gutiza umurindi.
aba banyekongo n'ubundi bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko ihohoterwa n'ubundi hariya ritari ryacika, kandi Antoine Felix Tshisekedi ari we ugomba kuba yagarura umutuzo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baturage n'ubundi ba Kongo bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bakomeza kugenda bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa, bukavuga yuko bakomeje gutiza umurindi intambara, kandi bakagaragaza yuko iyi ntambara yagize ingaruka ku bakongomani batagira umubare. Mu nyemerere aya makuru yacu tuze kuyasoreza ku makuru akomeye cyane ari kuvugwa ngaha mu nkambi iherereye mu mujyi wa Goma. Bikaba biri kuvuga yuko rero izi mpunzi n'ubundi zidafite aho kuba, bikaba biri kuvuga ko HCR yagaragaje ko ifite ikibazo cya finance. Izi mpunzi ziri kwiyongera umunsi kundi, dore ko uyu munsi biri kuvuga ko hahunze 1700 by'abakongomani baturutse ahari kubera imigwano. Bikaba biri kuvuga yuko rero abakongomani nk'uko bari kugenda babigaragaza mu binyamakuru bigiye bitandukanye, bakavuga yuko ntaho baryama bafite, nta bifungurwa ndetse nta n'amazi meza. Bakavuga yuko kandi ikibazo cy'inzara ndetse n'abana bato n'abagore batwite aricyo kibahangayikishije.